Senetawe kaunti Nyamira nigagikiire Ruto ase okorubora amang'ana ayala na kumugania korenta gose gutiga korenta ebitina okwana sensemo ya mochenwa ewodi ya Gesima imyaka 37 nigabuli omugosi gosira Dr. Fred Matiang'i ase ganga yayo kurigikirwo kyoborai wense njena the Romo pastor ngoko yakwa negara gutorandia una gentongerie kebe une family egwatana neka family egwata abana bamwabo batari gukwane rugeya tari batode bono ese ejamiyo mugusi onye tuwatebire 20p une nyangi toko genda ne ya Dr. Fred Okengo Matiang'i ndwale kugwatana natoka ndamo ndoiwa ina ndeigo gote tuwachata toyata igana Matiang'i mukamotenga arungumbu aiche aliyegeroke mu president no torese barabara ibada mongere ni bagabuno mosene to Nyamira ngatoyende barabara iyo lakini aende morende ikiere mumro no gora ko denga opinion polls chama tianguna chiko kina Ruto nere na odere dali bitina oye mwatere ramoisonde osoira batawanga Matiang'i ngana iteta abantu agachikuruta bayara imiaka yaite rosire imiaka 7 ebiteri bitina odere njaba ndoma ete baita abantu n'abantu abaita abana baita bachikoremekana ekerochi mu president oyo Ruto arobisi twatebi n'abana bali bako abakorangirwa wade umwana oyo itetwe ijuye cheki undi nala igo deto mwana oyo itwara mujuye cheki echeki nera nyobo gima ujonya ni mu wanje de gyabo ko usina abali bako gatera Ruto oranga kibindele Ruto tagete tukutane kwa debe maneno ya vitina tutaki hapo namna gani watu wagusi si namna hiyo wewe kuwa na roho safi kama Wakenya watasema ni one term wewe ungoje one term kwa debe lakini maneno ya kuletea vitina kwa kijana yetu kusema tunataka kuangalia maneno ya Rivayala wewe umekuwa rais miaka 4 sasa hivi unaamuka ujue kuna Rivayala kwa hivyo tuheshimiwe democracy na turuhusu tusomishe candidate na huyo candidate wetu ndio tunaenda na yeye mpaka kwa debe.